One su središnje i najveće naselje Gorskog kotara. Njihovo se ime po prvi puta službeno spominje krajem 15. stoljeća, a svoj veliki razvoj doživljavaju nakon izgradnje cesta Karoline i Luizijane, te potom željezničke pruge Karlovac-Rijeka. S nadmorskom visinom od 730 metara one su najviši grad u Hrvatskoj. I zato vas i Gastro Lutalica danas pozdravlja iz Delnica. I to sa jednog vrlo posebnog mjesta, Delničkog parka Kralja Tomislava, kraće samo Delničkog parka. Naime, mjesta u Delnicama koje je bez obzira bilo pokriveno snijegom, prolistalo u proljeće, u ljetnim vrućinama ili na ovako krasan zimski sunčan dan uistinu predivan, ali to ćete vidjeti i sami. Pričat ćemo o svemu pomalo, pa vas pozivam da narednih pola sata ostanete uz Gastro Lutalicu. Evo ovako, da ste prije 300 godina došli u Delnice, onda biste vjerojatno ušli u neku od ovakvih kuća. Ali danas imamo priliku zapravo vidjeti samo jednu koja je pretvorena u etno muzej. Ovo je kuća Rački, odnosno hiša Rački. A više o svemu reći će mi čovjek koji je zaljubljenik u delničke starine. On je i pravnik, i gradijski voditelj, i tata, i svašta nešto, i moj dragi prijatelj, Davor Krgović. Bog. Ponajprije prijatelj tebe, Goga, i Gorskog kotara. Dakle, etno udruga Pepelinac Delnice je udruga koju sam osnovao sa svojim prijateljima 2004. godine i 2011. nam je ova kuća u Delnicama, koja je inače zaštićeni objekt narodnog graditeljstva, dana na upravljanje na način da u njoj izlažemo dio etno zbirke koje smo sabrali, a zanimljiva je utoliko što je dakle jedina sačuvana takva kuća u Delnicama iz druge polovice 18. stoljeća. Prije Drugog svjetskog rata bilo ih je više, ali eto, do danas se sačuvala ona i posebno je i po tome što je dakle nutra etno zbirka koju naša udruga sakuplja. Međutim, ta je zbirka doista goranska, budući da su izložci sa cijelog goranskog područja. Dakle, gdje god za potrebe radija Gorski kotar snimam svoju emisiju, ali inače vršim etnološka istraživanja, obično i ponesem neki izložak u Delnice, ovdje ga popišemo i dakle izložimo u ovoj kući. Zato nismo bez veze ni stali pored ove peći koja bi inače u staroj jednoj delničkoj ili goranskoj kući gorjela u doba zime. Naime, tvoja emisija zove se Žerjavka. Žerjavka, tako je. Žerjavka, šta radi? Žerjavka. Radio Žerjavka je zapravo zaslužna za cijelu ovu priču koja se poslije nastavila i u ovom materijalnom obliku, je li tako? Tu je negdje se počelo. Tako je. Jer Gorski kotar stvarno zaslužuje, znaš i sama kao Goranka, da doista obiluje onako etnološkim pričama, neotkrivenima, nažalost, nekima i trajno neotkrivenima, jer mnogo toga narodnog blaga je propalo da se nikad nije ni zabilježilo. No i u današnje vrijeme, dakle u prvoj polovici 21. stoljeća, još uvijek ima jako puno goranskih posebnosti koje doista svjedoče koliko je život ovdje bio i zahtjevan jednostavno za preživljavanje, ali isto tako i bogat i slojevit, jer ljudi su doseljavali iz različitih dijelova Austro-Ugarske, a isto tako i donosili svoju kulturu. Ovdje se miješa utjecaj nekoliko većih regionalnih kultura, a sve je ostavilo dubok pečat u samom goranskom življenju. S obzirom da smo došli u vrijeme zime, da ne biste mislili da se tijekom zime ništa ne događa, kad zapadne snijeg i ne može se nikamo mrnuti, zapravo jako puno stvari događa se upravo u vrijeme karnevala. Nije samo Primorje to koje živi pust, živi ga i Gorski kotar. Neki su običaji bili malo zaboravljeni pa su revitalizirani, neki su se održali da se više niko ni ne sjeća otkud zapravo potječu, a u Delnicama zapravo pust ima i dugu tradiciju, sada ima i svoje veliko društvo, pauše razvaljuje gdje god stigne. Kakvi su običaji vezani uz vrijeme pusta u Gorskom kotaru? Pa u Gorskom kotaru je običaj, dakle, oživljavanja maškara svake godine, odnosno mačkare je goranski izraz, mačkare, izuzetno dubok u prošlost, pa tako i u samim Delnicama je, dakle, to vrijeme pusta, kako mi rećemo po domaće, ili meso pusta po književno, ili flašnika, izuzetno u tradiciji ukorijenjeno, pa dakle i mesopusno društvo Pauše iz Delnica njeguje tu tradiciju, a dakle
od običaja koje znamo je bio u Delnicama baš običaj samog pjusta i mačkar, takav da se mačkare uprizoravalo svake godine između svječnice i pepelnice, baš za delničko područje i posebnost je bila taj naš pauše, kako ga zadnjih desetljeća zovemo, odnosno ranije pjust, koji se nekoć, čak postoje zapisi, utapao u Delničkom potoku i bacao u neke šupljine, a onda od 20. stoljeća na ovamo palio. Spaljivanje im se dopalo. I uz to se čitalo nešto što po nekim goranskim mjestima zovu vrabac, kao onako šaljivo napovjedanje za što ga sve osuđuju i spaljuju. I isto tako, evo, pripremili smo vam i dosta fotografija iz čak prve polovice 20. stoljeća koji svjedoče da je u Gorskom kotaru, dakle, i u Delnicama bilo puno maškaranih običaja, procesija, povorki, svega onoga što, dakle, čini mačkare posebnima ovdje u našem području. Dakle, praktički svako selo ima neku svoju tradiciju, ali vrijeme pusta bilo je ono vrijeme kada se u šumi obično i nije radilo tako puno jer se nije moglo zbog snijega, ali su se zato ljudi znali dobro zabavljati. Ma rade to još uvijek, revitalizirali su neke stvari, neke, kažem, nisu nikad ni zaboravljene. Ono što isto tako prati vrijeme mačkara je i nekakva posebna hrana koju ćemo vam isto tako, naravno, u Gastro Lutalici danas pokazati. Davore, što je to pripremljeno tu, a vezano je uz pusno vrijeme? Iako meni se čini da nije samo uz pusno vrijeme. Goga, poslušaj, Gorane su te vavike imele zasitnu hranu, će zimu, ne bi inače prestale zimu, ne bi preživjeli zimu, da smo slabašno jeli kroz zimski period, pa smo uvijek rado pripremali za sam pust, kako u Delnicah rečemo, dakle za mesopust, za pašnik, zelje. Po tradiciji se jelo i to su rekli da se mora 3 put na dan jesti na sam pust zelje. Tako bilo im je suđeno cijelog dana jesti zelje, ali onda jasno da ga još malo začine, su rekli obično da prasec nogicu odine, tako da smo ovdje vam pripremili jednu kračicu, odnosno krajnji dio šunke i domaće kobasice, mesenice. Kračica. Tako je, kročica. I znači zelje je obavezno se jeo za pust, a uz to u Delnicama su se po starinski servirale i toščice, ovdje ih imamo na stolu. I ja se baš sjećam moje bake, odnosno pravake, zvala se Dragica Kajfeš, koja ih je ovdje uvijek, kao i ovdje danas što smo načinili, urezivala sa starim škarama. Još je par puta štifnula tu taščicu prije nego ju je stavila peći. Izrada je vrlo jednostavna, dakle od zašećerenog tijesta, kvas, brašno, jajce i dakle unutra malo cukra, sve se to umiješa, stavi se peći, ali kažem prije toga se ovako oblikuju kao mali krušni jastučići i uštiknu se sa škarama. To su denjuške toščice, i to se po starinski jelo za pust. Ali taščice se i danas rade, ne isključivo samo za pust, Delničani ih imaju doma kao jedan... Imaju, čuvaju taj oblik tradicije. S hranom se postupalo pažljivo i s puno poštovanja. Ona je sastavni dio brojnih običaja. Tako su se goranske kobasice, mesnatice ili češnjovke prvi puta probavale na badnjak, odnosno bile su na stolu nakon polnoćke. Da, tako je. Prasac je bio veliko bogatstvo u familiji, obično se doma pojio prasce, kako smo rekli, odnosno uzgajalo ih se kod kuće, dohranilo i onda ih se klalo krajem mjeseca studenog i po starinski se, to je bio cijeli postupak, moji kazivači kad ih snimam, su objašnjavali da se prije prasac trančirao na stolu, dakle ne po moderno na viseće pa onako polovice, nego se te dijelove drukčije malo uzimalo i sortiralo, ali bilo bitno da se puno toga spremalo na sušilo, dakle da se meso sušilo, da duže traje, ili se zalijevalo u mast, u svinjsku mast gdje se isto moglo dugotrajnije čuvati. I onda pomalo kroz godinu na ovakve važnije neke datume se i koristilo, a pojedini dijelovi su se tek puštali za koste, dakle za ljetno doba da se ima s čim kostce ponuditi. Tako da evo, od svinjetine se sve iskoristilo, a upravo zato da, evo, kakav je način života ovdje bio, iziskuje puno kalorija, puno rada, onda se nastojalo ovakva jela, pogotovo kažem na posebne blagdane, malo dodatno začiniti sa tom domaćom svinjetinom. I da bude onako malo jača hrana, tako se to onda jelo. Ali od toga ne bježimo ni danas, naime vrlo je ukusno. Uhvatiš li se ti pripremati
Zile i kraćicu? Pa znam, kako ne. Znam to probati. Nije ni tako teško, ali morate probati u originalnom nekom ambijentu. A bog i bogme u delničkim i goranskim restoranima sigurno ćete imati prilike probati i ovakvu hranu. Ali naravno, nakon nečeg slanog, dobro dođe i nešto slatko. Iako se živjelo u neimaštini, naravno da je bilo i slatkog u posebnim prilikama, osobito za pust. Dina, puno ste vremena isto tako potrošili i utrošili svog života u sakupljanje i uživanje u tim starim običajima i prezentaciji tih običaja malo modernjoj publici, da se ne zaborave, ali oni su zapravo jako lijepi, a neki od njih jako slasni. Ono što ste nam donijela danas veže se uz pust, a to su? To su fritule ili žličnjaci. Žličnjaci se kod nas. U Gorskom Kotaru se kaže žličnjaci. Evo, primorci će znati da su to fritule, a tu gore se kažu žličnjaci, ali u principu stvar je ista. Stvar je ista, rade se od brašna, jaja, malo mlijeka, malo peciljnog praška, to se sve smudi sa pjenjačom, sa kuhačom i onda se to stavlja na vrelo ulje. Oni se moraju sami okrenuti, kad požute oni su gotovi. Stave se na papir, dok se malo ta mast iz njih izvuče van i onda se servira. Evo, ja sam ih u jednoj starinskoj zdjeli, tako da to bude malo bolje. Fritule, odnosno žličnjaki, su u Crnom Lugu, otkud ti zapravo dolaziš, a Crni Lug je mjesto 11 km daleko od Delnica, iako su vezani, vezano specifično uz jedan dan kada se pred neke momke čudno obučene iznose van i kaže, dečki, poslužite se. Kod nas u Crnom Lugu postoje crnoluški pesniki, to je tradicija stara preko 300 godina. U pesnike idu momci, neoženjeni ljudi, mada su nekad išli i oženjeni ljudi. Nije baš jako fiksno, to se mijenja. Ali to se mijenja. To je baš u oči pepelnice, utorkom su ti pesnici, to je pustni torak. Pesnike iz Crnog Luga jedini su zvončari u Gorskom Kotaru i tu tradiciju njeguju već stoljećima, odnosno, kako Crnolužani kažu, odvavek, oduvijek. Imaju ušiljate kape s trobojnicom, zvona koja nose oko pasa, obično su kravlja, rijeđe praporci. U rukama imaju ljeskov prut, ščap, odnosno sve na njima, od uniforme pa do načina hoda i ponašanja, ima svoja pravila koja su se usmeno prenosila s generacije na generaciju i ponekad mijenjala kako se mijenjalo vrijeme. Ono što se nije promijenilo je činjenica da na pustni torak zovu proljeće, tjeraju zimu i da na taj dan apsolutno nemaju obzira prema onima iz kojih su odlučili zimu istjerati poštenim ribanjem u snijegu. Dina, što se još u vrijeme pusta i u ovo zimsko vrijeme kuha po kućama u Gorskom Kotaru, a da ima veze sa nekom tradicijom? Pa evo, pizza sa špekom. Pa može biti pizza sa špekom, crnoluški želudac, mislim da li mogu to spomenuti, to je za vrijeme Uskrsa. To su da. Ali ovako, zimi se najviše kuha stvarno kiselo zelje. Kod nas još uvijek mi to i imamo. Moja obitelj ima onaj specifični hrbat, mi kažemo, kuha se i kraća, ali je taj friški hrbat koji se stavi u kiselo zelje i to se obično i kuha za pesnike, ili to ili sarma. Isto se, kako i Davor rekao, to jede cijeli dan, baš za vrijeme pusta. To gorani kuhaju kad im dozvoljavaju vremenske prilike, kad ne moraju kidati snijeg po cijele dane. Tako da ta hrana ima svoje zašto. Skuhate jednom dnevno, onda imate ostatak dana slobodno za tako nešto. No, nas je danas u Delnicama uhvatio prekrasan dan. A ja ću uhvatiti jednu prekrasnu gospođu koja nam je donijela još nešto slatko što se isto tako veže uglavnom uz pust. I zapravo se jako rijetko rade mimo pusta. Josipa, što je ovo? Jako rijetko. To su crnoluški pohanci, poderane gaće. Mislim, ja sam napravila razne oblike. Vi pričajte, a ja ću. Što je moja mama radila, identično, ne. Tu idu isti sastojci, sve ono što smo doma imali, ne. Mi smo doma imali, nije bilo ne znam čega da se stavi, ali između ostalog stavio se je jedan čepić rakije, da ne upijaju toliko masnoću. Znači, ja sam to isto napravila, pokušala i vidiš da imamo tu raznih oblika. Ruke su mi čiste, da pokažem kameri. I ja sam baš htjela identično kako je moja mama radila. Bilo je siromašno, ali to smo radili za vrijeme pusta, ne.
U Gorskom kotaru su se za posebne prilike radile i malo posebnije slastice. Pa, finiji kolač bio je od rogača. Od rogača, jer nismo mi imali novaca za orahe. Orasi nisu baš uspjevali, oni uspijevaju i rastu po našim dolinom Kupe i tamo dalje, ne. Kod nas nije bilo, znači moja mama, njezin kolač je bio pogatica od rogača. Kako kaže se da Pogatica od rogača, da. Bilo koja priča o tradicionalnoj kuhinji Gorskog kotara ne bi bila potpuna ako ne bismo spomenuli neokrunjenog kralja goranske prehrane, krumpir. Znači, krompir je naša hrana. Bila i ostala i moja najbolja, mislim, krompir možemo na 100 načina napraviti. Znači, ona je taj krompir ogolila, skuhala, špek je svrigala i polila taj krompir sa špekom. Ja sam bila od familije gdje nismo toliko imali, jer naravno otac je sam radio, bilo nas je 4 i starci su bili, ne. Tako da kad sam ja došla njoj pod brazde stavljati krompir, kad sam ja ugledala taj krompir i špeh po naše rečeno, mislim, ja nisam mogla izdržati da se taj posao završio, brzo idemo jest. I onda doma mami reći, mama, šta sam fino jela, a što? Špek i krompir. I to se nosilo, na primjer, sad ću nešto, mislim, to je bila i marenda našim očevima u šumi i na pilani. U jednom tradicionalnom jelu od krumpira i danas se rado uživa, a to su pole. Pole, po domaće police, dakle polovice krumpira pečene u rolu, ali isto tako uz dodatak domaće sušenog špeha, neki onda uz to skuhaju i kobasice, a neki znaju načiniti onako kao mali pac, malo onako sos od ulja i peršina unutra, pa si s tim još malo začine te pole, ovisi od kućanstva do kućanstva. Ali tradicija pečenja pola i špeha domaćega je itekako prisutna i danas. Naravno, stoji da je češnjak, pa se nisu toliko ni preklade pojeli. Tako je. Kralju krumpiru podilazilo se na sve načine, pa i u nekim običajima koji su trebali osigurati njegov dobar urod. Pa tako je, evo, kako su raznovrsni običaji od mjesta do mjesta diljem Gorskog kotara, tako u mnogim mjestima još i danas ljudi poštuju tradiciju da kost od šunke, dakle šunka se za Uskrs kuhala i normalno servirala ukućanima za sam blagoslov, jela pri Uskrsu, ali onda kad bi ju oglodali, kad bi ju riješili, pustili bi tu kost i sačuvali ju do kopanja, do sadnje krumpira. I onda bi ju dakle metali pod prvu brazdu. To je bilo kao simbolično da dio tog blagoslovljenog dakle objeda, trpeze, da dođe i pod brazdu da bi bio bolji urod. Tako da se ta kost od šunke spremala i stavljala pod prvu brazdu, kao i ostaci sa uskršnjeg objeda, evo i gospođa Josipa je rekla, isto nije se smjelo baciti, nego su u nekim kućanstvima ili bacali u oganj, da odagnaju kada je jako recimo grmilo, ili su stavljali onako na vrt, bi rekli, dakle na površinu za sadnju uz kuću i onda su vjerovali da tamo izraste kamilica, koja je opet bila uvijek praktična za ubrati, za kuhati čajeve i liječiti. Bila je lijek za sve. Tako je. Što ne ide samo s kamilicom se liječi. Tako je. Drugim riječima, kad nemaš puno, onda ima to jako veliku važnost i o hrani se jako vodi računa, jako se pazi, a i dan danas, kao što smo već nekoliko puta rekli, Gorani vole blagovati ono što je dio njihove tradicije. Počnemo i mi probati. Ja sam kolače već probala, ali još me čeka, kako smo rekli da se zove? Taščice, dijanške taščice. Dijanške taščice. Bilo kakva veselica, pa tako ni pust u Gorskom kotaru ne može proći bez harmonike heligonke. Živko, od koje godine svirate heligonku? Svoje? Od malena, ali sad u zadnje vrijeme tako jedno, 20 godina, malo više se bavim s time. Aha, od kad smo u penziji. Pa malo i prije još penzije, da. Malo i prije, da. Heligonka je stvarno nezaobilazan instrument, odnosno kad čuješ heligonku možeš naslutiti da jesi u Gorskom kotaru jer je to prilično siguran znak da si upravo u tom kraju gdje, eto, ko što sam je rekla, bez nje ne može proći nijedan važniji životni događaj. Prije je isto poznata tako uvijek. Većinom je imala skoro svaka kuća tu po selima okolnim i tako. To ljudi zabavljali. I kad ste bili mali, isto tako je sa tim heligonkama. Mislim, otkuda, zašto ste vi uopće počeli svirati heligonku? Zato jer mi je otac svirao. A to ide po familiji? Da, pa sam se ja onda to zaljubio, tako reći, i podržao sam to sve.
Tako, zato sam ostao na tom instrumentu. Samouk svirač ili... Samouk. Šteta je, kažu, što mladi nemaju više interesa. Jako slabo mladi tu kod nas. Recimo Slovenija ima i školu za te heligonke i sve skupa, i interes je veći to. Kod nas je slabo to. Pa kad se napravi neka mobilna aplikacija za sviranje heligonke, možda ćemo malo više se postaviti prema njoj. Da li postoje neke pjesme koje su se svirale u određeno doba godine, za određene prigode, ili toga nije bilo? Pa nije bilo, šta ja znam, manje više sviralo se šta je ko znao i kako je bilo već raspoloženje i društvo, veselo i tako. Ali riječ je uvijek o polkama i valcerima. Većinom polka i valceri, da. To je glavno bilo, ne, a poslije tako, te pjesmarice, recimo, kako su se već uklopile sa društvom. A to ide tako. Tako, da. Može. Heligonka bez pratnje gitare može, ali je puno zgodnije. No, iako ovaj gospodin tu koji se zove Dinko, zapravo isto tako je heligonkaš, je li tako? Ja inače sam prvo sviral klavirku, puno, onda to sad kad je sin kupio jedno par godina što se s tim bavim, a inače sve žicane instrumente sviram. A onda ipak gitara prva ljubav? Bugarija. Bugarija je prva ljubav. Ali što se toga tiče, sviram i gitaru, ali ne tako dobro. Aha. Da li ste obašli puno pireva? 200. Na brojku? Na brojku 200. Nešto sa tamburama, nešto s harmonikom. Imali sam razne grupe, onda kad me zovu, onda pitam ko bu svirao, veli zašto pitaš, da znam što s sobom uzeti. A koji instrument sam danas? Tako znači. No uvijek je bila nekakva grupacija, bilo je puno zapravo bendova, ajmo ih tako nazvati, ali puno ljudi je koji su bili po selima i koji su svirali. Mi smo najprije, ja sam inače po zanimanju bio brica, ali nisam radio puno godina, 5 godina. Onda na večer kad sam prestao raditi, onda kod mene nutra u radioni, ajde tambure i počeli svirati s tamburama. Poslije sam kasnije kupio harmoniku i tako, da se s tim bavim već blizu 60 godina. Dugo. Ali ljubav je još uvijek tu. Je. To me drži još na životu. Kao i svih u ostalo. Nego. Pa onda da se malo svi razveselimo i oživimo, pa onda ćemo posluhnut za danas zajedno skupljene Živko i Dinko. Ja ću se maknut, a vi krenite. Eto, vrijeme je da polagano privedemo sve kraju, pa ćemo završiti tu gdje smo i počeli, u prekrasnom Delničkom parku. Vama preostaje jedino čuti naš poziv i odlučiti se uhvatiti malo vremena, skočiti u Delnice, doći pogledati što sve nude i kažem još jedanput, bez obzira u koje doba godine došli, ovdje ćete pronaći nešto lijepo iza sebe. Odmor za dušu, za oči i za tijelo. Lijepi vam pozdrav i do gledanja.